Okay, Omuri ba Business Center we bari kubana ugena nitwe omiso nuko no following icyo ko nokora icyo kiri cyamani urakurera izoba ubati twenda kumanya Rubizi district aho kikwatirine nana ebyonkurakurana ikigambo ko umwaka ogwenko 2 aho Rubizi district itakabire district ya Rubizi ikaba eri constituency ya Bunyaruguru aba Bunyaruguru development Sacco bakarwe batunga ikitekateko icyo kugira ngo babase kubana batekaho engere bakwasa kubana bageno misana no kwebikira bwanyuma yo kureba bamwe umbantu batakwenda kwebikira ansonga zo kubinga oboro makagabo ikigambo ku bamwe ne betegerezaho nabagira ngo bakastama bareba ikintu echo bareba ngo omuntu nakora enda takora okwebikira nka His Excellency President Yoweri Museveni nkoko kwa nabigamba nti omuntu asimo no korenda oyino kubana ogire cyo wabasa kubana webikiraho omugenzi Jack Businje amwena nabandi ba Firmasco na abandi abantu baroho nkaba former Chief Justice Bat Katulebe no bastamira bakajangwa reka tutandikanaho na ensongeji turebeke nkoko tubakasa kubantu binga oboro Bunyaruguru hamwe no kurebeka ngo baretaho enkora korana nitekateka ngo abo no bakoze cyango okurebeka ngo hakiri district ya Rubizi bwati buri omona yamanya ikigambo okwebikira bakegesa okwebikira okuruga umwaka gwe 2022 okwise bwati 2022 norango enkurakorana erene genomis reka turikise bimwe mu bigambo ebali no batugambira turebe ensonga aho akibakozera Bunyaruguru development Sacco basa kwebikira umanya kandi muza kuba notunga nyensya webare Bunyaruguru development Sacco izobere twatwino rukiko rwabona baruba kweta annual general meeting kandi yo murundi gwa 2021 Bunyaruguru development Sacco ko kucumanya katandika mwaka gwe 2022 konkitwe Sacco kwanzura ba member ntwanzura mwaka gwe tungutandika kibanzo muko kubanza kandi gwehendera ibirwasa tona kimwe byo kwezi ku 12 mwena twanzura byo mwaka 2021 ebyo mwaka ogwe 2022 nsakubanzura 2013 2023 konka urukiko ngo kuwareba rwabarungi ba member biza bingi koroga omuzone zitari zimwe na zimwe kandi ekitari cya buri kiro ati wareba muna ba member bakoroga abakoroga kitagwenda abakuba kitagwenda okuba member batoro santuza kwigura yo branch cyaba cyemeserizo kugira ngo mutandike Sacco ejenisi Sacco twagitandika abwe bintu bibire kuri munonga icyo kubanza tukantwenda turete ntunguko mu bantu ngo twasanga abantu batine sente kandi sente ezimwe bakizitunga babura kubika muntu kamanza twabazamu twabamobilizinga twabakunga biza kandi twabegesa kintu cyo kubika kwebikira rero bamara kubika wabika yezawe nanye nkabika yezanje no gukabika yeze abantu bakazehoza bakagenda bakazikoresa bakaketungura cyo kureberaho hati ntuhankaroni ya school fees abantu bingi Bunyaruguru no butwe tutandikira bunde byensomesa bitarumani mingi umuntu akamara sine ya mukaga yakana abura sente zamongerayo konkati tukatamu product ninga tukatamu obuhereza boko umuntu yaremerwa school fees akagenda kahero mwana we kuyanetandike 2022 mwaka gwe 2022 ukareba interview nekora ukarane sente ziri zitwaisa turi miliyoni 1 twatandikise sente nche munonga miliyoni 10 nore yangu Bunyaruguru development Sacco eriyo nekora eriyo nereza abantu loans nebereza nebombekera amatanka abantu bariyo bavuga piki wareba nka Bunyaruguru awawo mtawuni yitu no mbyaro twine boda zikulenge 12 konka wasanga abana bona half of them baya loans motorcycle loans bari mbyaro nubetungura notekwa kwikiriza ngo Bunyaruguru yo ne yamba umuntu waburizo wansi ati kanye Bunyaruguru Sacco iyo Sacco ekunda ukira nani nyenda gukora nka finance report yanjye nyo every day after bank I bank first then I withdraw then I enda kuleba financial report yanjye ningenda Bunyaruguru bank printingira then kinyamba kureba ensoza na netas kandi bampaloni tandika kukolesa kacheka
in fact no bwa covid twaba tuwarize muri twakwasiwe ki ko twakwasiwe munonga kanyine loan impango ukaba kangumisiriza ba nasasura mpora kanagira naye na emergency nakuba nyine kabagenyi bakunjira bataka deposit ingire ne ba percent ngarukangira ki zigarreba itunga abanyakitagwenda tuyino kushemererwa munonga nangwa ntwesimiro mu Bunyaruguru Sacco abo buhereza burunjo bwetuye netwa na munonga itu abahinji b'emiti kurabira mu kitongore cyitu cha Ecotorasi Uganda akwa kasente kacha kutukutunga ako kusima abahinji abo kwinga emiti tukatungira mu Bunyaruguru Sacco mwe teka ko jya mu Bunyaruguru Sacco tukabe stine hai tukutungira ako kasente ko kutuyamba mu kwinga emiteji kandi akasente ako tukatuyambira mu miti honka n'ebihingwe bindi twase kuhinga tukosa akasente ako cyabasa kutuyamba mbene twesimisa munonga Bunyaruguru Sacco kitagwenda district ishutuma twenda ngo Bunyaruguru Sacco eteke yitaji ubwo hati twine banka yonerego raised na munonga nkeze mpango ngo iriyo nekorerayo tariyo Sacco nayo fully registered ngo bunde iriyo nekorera muri kitagwenda mbwenu Bunyaruguru Sacco niye kugezaho kutuyamba kugira ngo ekahikayo mwene cyo tukusabira ngo yahikayo katere kimwe branch ubundi twahirwa tuyiguze ama accounts tubika mu sente gwitu umuntu no washarura akaguza umwana ngo bicyura kwa mpinga munonga bicyuri abika makasente ke kibasa kutuyambaho tono kwibwa no kuburabura mu mbika y'esente. Amazina no gumisiriza Manuelina General Manager awa Bunyaruguru Development Sacco. Bunyaruguru niki? Bunyaruguru ni Sacco y'abantu yatandikirwe mu mwaka gwa 2022 kandi gatandiko umushaho bakweta Late Jack Bushinje. Ekiza registering mu mwaka gwa 2022 ina obwine ba member 30 kungo bwa hati eine ba member kashanzu ananitana kandi Bunyaruguru eji eino buhereza obwaroni commercial ababasubuzi twina abahinji agriculture twine school fees tuyamba abana bishomera bakwa mbenda school fees twine boda loans boda tukajikatandika twenda kuyamba eminyeto na mwene loans zitu tuzipeginga alo amegabo konka ba boda ntibyawe emigabo 10 bakuharoni eyo kuba noyenda ya boda no sasura wo miliyoni 10 tukereze kikuba cyasigara yo kujangu lone ejo tukatagetinga eminyeto kandi eminyeto ne 18 cent so ntubantu wenda tukucenderezeho kake ayibanza kandi oyangurire kusasura de nobeho kandi tuyambira abantu binje eyinkugambira niyo product yinyine mu sente nyinji n'abantu abakuru bakiza baciyezumbira mu konka mejare kikatandika kiri cyo kuyamba eminyeto kandi eminyeto ya Bunyaruguru yambirwa tine roni eyaba staff bituntu bayaka sente bagenda bebisa otishikwenda omukozi yakora yagenda nchakare oshanga kusabiriza nabuntu bahereza karone nentine iba kweta short loan emergency kuwa kuboine loan nitwe kandi ukafune kizibu cha speed ntukongera sente zo kujangora beki omukizibu echo ogwo membogwe nakubara client ari murungi nabikaje nashashuraje mwene ibintu byona itwe nawe ntubaturije yonka wabonyagire tukha kandi emergency kandi ziri zikuremera ntukongere zindi nchirigira ankora yawe then tukhereza ki sente zo kujango oyambigwe kandi community ya Bunyaruguru Sacco ya Bunyaruguru eyambira abantu binji kandi nyen kwenda koreke cyo kureberaho buri mwaka mbagabe yibakweta City Award for the best entrepreneur for the year iki ni kintu cytuhangwire kabiri umwaka gwa 2018 tukatwara y'abantu bitu bashatu mbakushaba abantu bashatu abo hirari zero kwisa ibari twatwara y'abantu bashatu twayimajinga muiza winner who was Father Reverend Father Kaboy akoreka yitwa muhire no kuyatandikire ya winninga he was the best winner of the year Uganda yona best entrepreneur wa Bunyaruguru abani bakora ki that is the best impact to the community 2019 twatwara yo Dan tumwesije businessman Nyakasharu Dan ogwa katandika nitwe ari street boy twamugura kamera yatandikira kamera yiza yatandika yataho studio yo bushano buke bwa passport yakura kwise hata bakumanya hari Dan tumwesije
hanyuma y'ekyo kutwabimba tusaba ogundi omwaka twamutwarayo na n'abandi nka bashatu akaba harimu Godredo na n'abandi namuramaji konka Dan again imagine the winner best entrepreneur of the year 2019 omwaka gwa 2020 hizamu covid 2021 hizamu covid so we are going in 2022 nubwo mpaka zikora chizi kugaruka iza Uganda yo necho nchikuoreka Bunyaruguru niki ya nebasa kusinga Uganda yo nemyaka ebire kuratene ekureka ngo muntu nemu ihari 0 MTK cyakoze iki icyaro kandi abantu abin kugamba n'abantu abo kumanya live n'izindi z'abasubuzi abasubuzi norebo ko bakutunguka bakubika nitwe izo buhinji atenta neza boda nyeto yitu kugihemeramo kandi tukozere kurungi nacyo nkitambura kurungi murango kiteka cyanje n'ikicira kurungi munonga abo kuba twe twatandikire ba member 30 haturi abantu kasanzu tukatandika twarone abere nakirayo miliyoni emwe hata kucherena ntuma miliyoni 3 nako bayine cyapa na 50 ntuzuma tukatandika abantu abeba bikire sente obwiro bwebona bakaba batakwica miliyoni 3 konkati wanoreba tubikire miliyoni biliyoni emwe na miliyoni 500 tukatandika umuroni za miliyoni nka 26 hati wanoreba biliyoni zetu sente zitwine umuroni ziliyo biliyoni emwe na miliyoni 400 n'izindi sente biliyoni 2 na miliyoni 400 n'izindi sente none bizibimutungire mu kwamatandika ebizibu tibikubura nk'ekibina cy'abantu bingi ninga sakwerimo abantu bingi kandi kwehoza sente twinemo cyo bunyagi harimo abantu abatine mutuma murungi go kusasura nangwa sente no buzitabuzire konkata kwenda kusasura twinemo ekizibu cy'abantu betu mbahoza ahantu hingi hazo mukomaso banka yoza yazo musakwera yoza yazo mureja yoza yo hati muretera loan zikumbaho nyingi nensasura nayo kigiretera yatataganamu omukusasura kurungi sente murecherire cyo sayiti torecherire bintu bingi itwe kuna nagambira no kurangwa abantu betu barugo muboro baruga ubara hati mberezi bazo mu mbere ezindi torecherire kugira ngo abantu betu bakunge barete sente nyingi tukugure mugabo kugira ngo ne sente zitwiya ombitongole bindi nka microfinance support center kugira ngo tuzehoze ba member kandi ka interest katembeho abantu itwe twekoremo muri tugure mugabo tukorese sente zetunche ezetwe zitwine tutemu amagoba make gatari menshi torecherire ntuza kwigura branch kitagwenda okuba wacu burire kandi icyo ncyongere mu maboko ba ntukoresa abakozi 12 kandi ntegateka kongera mu bana biro bitari byahari mwe torecherire cyo jya n'abantu twataho twayigura branch n'abantu betu tubahe emermo bakore kandi naboro tubingo mu bicweka byetu tubingo makagetu tubenga no bicweka bitukurugama yamatandikana murango mwene ko muri murone soboro kurungi munonga abantu barabo ko buzurize atinyo kandi mere school fees na hero mwana ato mwana narebera family aronko mukade nyabiroki wenu wakaterero ayino mutabana kamusomesa nabandi bana ati mbakora kana uba murebera ato boronto batabinga muntu yarebera family abantu bakozera amaduka batunguka umwami nka Oswardo nabandi abako oguna mugamba kujya kuna Polisi konka arona abandi abituherero nezi kandi zikabasa kubayamba kwetungura kandi atubariyo mu mbere ndizo itari ibeye barmu taro muhanda ogutora base kukora nk'abanya Uganda kukuza family zitu kuze byange bitukurugamo ni hangeri twatabikiri twantukorenda yonka president aroba kugete kida cyonka kugira ngo iwe zone zuwakora ozili ebu wahinga wasarura byona sente kwaziyam ozili dutekwa kwebikira kuguma no bika abo kuba okubika kamwe ngo muganda ko guma no bika mu rugo mwaka osanga oyine cyango cy'wakubasa gukora kandi sente ziri ya bank for example ninge ziri mu Sacco tokuzisohoza fa wakusoza no sohoza oyine ekigenderwa kandi oyine kintu cyentunguka cyo kuza gukora konka kanko cyo kurebera waba oyine sente omunsa wasanga batayibombanywa obusera noza kuza mu kunywa obusera kandi obore zono sohoze
utabicira ko kubo bicire tukuza republic holiday ngarwa ninga buri kiro tukuza kwiruka akwita twine ubuherezo bwa ATM kandi kwiruka ngo gendo iyo sente taro kikubanci kugemesereza note kwa kuziyayo obubonka oboyine ekigenderwa cyo kwiyayo ki sentezo ati Bunyaruguru Sacco ikatandika ombwiro butwabere turi yaho muri Bunyaruguru tine muntu aho kubasa kuya sente omugenzi jakanwe yabere nakora nka banka ochende sente ochikora business abantu bana bakabazo wajya ka petrol station inkai koza sente so twagira ngo umwe hati abo kitakwe kwata tukaza hamwe tukasorora sente abina kasente tukakateka hamwe tukabona gumantu hamwe ntohoza tukoreke nangwa umugenzi jakabaye ka point yo kugira kuba biroza wewe kumwoza sente akaba kureta mu Sacco kwa sente rero izo sasura Sacco basi account yi abuko avoidinga gukora ki kubanza so tuza twatandika Sacco ejo twagitandikira amusinje gwa political leadership ati RC4 chairperson wa RC4 akari mugenzi jaka businge yabantu yaba chairman wa Sacco then akachi executive ya RC4 ba members executive za RC3 za by then kare Bunyaruguru yona current Rubirizi district budi RC1 igura account numabaye batunyire sente zabo za percentage za zibaye babagana mbwenu 25% za zigaruke nyuma muzabenzirabo na hati nzo account zo warebe zibagama ngo ari accounts nyingi stack performing aje nzo za RC zibaye bigwire obwiro so kwihobwe banka yakura tukatandikira mu Magunda House mu kizimbe cya Katurebe by then akari MP wetu nawe no mwaba member batandikire so twakora mu kizimbe umwe finally twafuruka yoto nangu tuze hii twaza posta twakora mu kizimbe cya Warusimbi twakora maramu kumara mu myaka zetu nka musanzu munani finally banka ya global bank ya Rugiro mu kizimbe cya Paris twabana mu twazi ati twagira umuntu bo twatunga idea yo gura ploti twagiguza ba member nkati ba member twabasaba bayikiriza ba contributing sente plot twagigura twakora plan twagumizamo ati no kureba ayitwaika ati no twabere twine ikitekateko cyo kwena ngutu twike aire arurengo uri kubasa kutunga ba member bengi twakavaringa isaza rya Bunyaruguru byone norangu ikitekateko cyanyu cy'ikirego cyane umuntu wa hansi actually kikamuyamba abo kuba uko wareba ba agent saba bamba recognizing katwatungire agent buri cyaro ba agent abo bakora mu mugwamani abantu nato buturya twine ba members abakuruga the farthest point kinoko omuri ndangara twine ba member bakurugaye wareba ba member bakuruga cyabakara aho no very end Kutungura twine ba member kisenyi twine ba member so umuntu wa burizo Sacco eji ayino kwagiganyirwemo norango kiro munonga kiro to cyetu nyoni ndeba ngu I'm very happy man important semerirwe munonga okay amutayi wanje ebigambo wabihurikiriza ebyabane bigambo byona bito mu kugambwa ningira ngo twabasa kwantwegamu basa kwebikira orebeke ngwano ndakubingoboro zo mu Bunyaruguru Development Sacco Bunyaruguru Development Sacco niyo Sacco eyo muntu wa hansi niyo Sacco egendere kugebinga oboro omumaka gawe niyo Sacco egendere kubanege no miso no kureka ngo wasomesa umwana wawe kandi wamuteka amutindo ndici Ramadan we bari kubano geno miso no kwano tukorata amukutugwe tugwa YouTube utaka we kwano subscribinga